na sajmu knjiga Veritas, procesuiranje ratnih zločina počinjenih tokom rata u Hrvatskoj 1991. do 1995. Sa gospodinom Savom Štrbcem razgovaramo o tome. Gospodine Štrbac, Hrvatska model pravosuđa ili krivosuđa koji je primenila nad Srbima voli da širi to svoje iskustvo svuda po svetu i prema Ukrajini, odnosno Rusima i na Kosovu i Metohiji. Tim se metodom hvale. Kako izgleda taj metod, a mi smo sa druge strane kao Srbi u tom mraku napuštanja Srba koji su mučenici pred tim krivosuđem hrvatskim, mi smo takvo popuštanje i napuštanje nevinih ljudi proširili onda i na ljude na Kosovu i Metohiji. Kako izgleda taj model hrvatskog krivosuđa? Evo recimo samo da kažem da smo mi ovde u ovoj knjizi, u ovom dopunjenom drugom izdanju, obradili oko 4000 procesuiranih za ratne zločine počinjene na području Hrvatske u ratu 90. Tu je najviše pred hrvatskim sudovima se sudi, a imamo nešto što se sudi pred Haškim tribunalom, nešto i u Beogradu, u Srbiji, je li tako, par slučajeva u Sarajevu i nešto i u Crnoj Gori. Sudi se tamo gdje su ljudi pohapšeni, ako ih ne mogu izručiti u Hrvatsku, onda sude u Srbiji, je li tako? Tako su sudili i Crnogorcima i Srbima u Crnoj Gori, nešto su u Sarajevu sudili, nešto u Hagu, ali najviše pred naravno hrvatskim sudovima. Da vam kažem, ovoliko godina, 28 godina je prošlo od onih akcija etničkog čišćenja, završnih, operacija Bljesak i Oluja, a u Hrvatskoj se i dalje hapse ljudi, podižu se istrage, optužnice, suđenja na mjesečnom nivou, što mi redovno pratimo. Zadnjih nekoliko godina po 70 ljudi izvodi se pripadnika JNA, Srpske vojske Krajine, nešto dobrovoljaca, izvodi se na suđenja za ratne zločine. 13% je u prisustvu, sve drugo u odsustvu. Izriču se Srbima kazne maksimalne ili bliže maksimumu, a maksimum je 20 godina, primjenjuju se blaži zakoni iz tog perioda, pa je maksimum bio 20 godina u to vrijeme i to zamjena za smrtnu kaznu. I po tom zakonu sude i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u BiH, i na Kosovu, u Crnoj Gori, svuda. To nam je nasljeđe iz one socijalističke Jugoslavije. Hrvati su najdalje otišli i napravili su svoj prepoznatljiv model procesuiranja za ratne zločine neprijatelja. Taj model podrazumijeva da što više procesuiraš neprijatelja, nije bitno kakvu ćeš kvalifikaciju, kakav ćeš zapravo opis djela, opis inkriminacije napraviti, važno je da ga kvalifikuješ kao ratni zločin. Jer ratni zločin ne zastarijeva i možeš da bezgranično, vremenski procesuiraš ljude. Kao što se sad procesuiraju još neki iz Drugog svjetskog rata, nacisti, fašisti, ustaše, tako će po ovom hrvatskom modelu, dok god žive ljudi koji su učestvovali u ratu na bilo koji način 90-ih, bit će proganjani, a to može biti narednih 50 godina, ako ne i više. Po tome modelu ljudi se procesuiraju. Koliko je ukupno procesuirano? Pa ja rekao da je 4000 procesuirano na području Hrvatske, od tih 4000 do sada. Proces traje i dalje. Od te 4000 samo 3% nisu Srbi i pripadnici JNA. Sve drugo su tih 3%, to su neki pripadnici oružanih snaga Hrvatske, kao nešto su morali da procesuiraju i svojih, posebno kad su prije nek što su ušli u Evropsku uniju. Sad su ponovo, ako nekoga i procesuiraju, to traje desetinama godina, a kad kažem procesuirano, to ne znači i da su osuđeni. Od tih 3% procesuiranih, jedan manji procenat, recimo 1,5% da se i osudi, na kraju krajeva, ovo se drugi oslobode. Kad ih i osude, onda su to minimalne kazne, često ispod propisanog minimuma zakonom. Pored toga što su procesuirali toliki broj za ratne zločine, Hrvati su oko 21.500 procesuirali Srba i za oružanu pobunu. Iako je još 1996. godine donesen zakon o pomilovanju za oružanu pobunu u Hrvatskoj,
Oni su opet napravili jednu manipulaciju, pa su umjesto da u godinu dana, recimo, obustave sve te postupke za oružanu pobunu, oni to ni do danas nisu uradili, već tragaju da prekvalifikuju oružanu pobunu u ratni zločin. I to im omogućava taj njihov model. I to im je neiscrpan rezervoar tih 21.500 odakle izvlače ljude i evo imaš svake godine, posebno pred godišnje odmore, gdje oni onda pohapse nekoliko ljudi u Hrvatskoj, nekoliko povratnika na granicama, nekoliko po svijetu i ljudi koji su mislili da se vrate, odustaju jer rezdonuju. Ako su onoga uhapsili koji je bio sa mnom svo vrijeme, ja ništa nisam uradio, nije ni on ništa uradio, ako je on optužen i osuđen za ratni zločin, onda će i mene osuditi. Dakle, Hrvati su shvatili da je suđenje mnogo efikasnije za ostvarivanje cilja, a cilj je etničko čišćenje prostora određenih tamo Hrvatske ili krajine, ovdje Kosova, to je krajnji cilj. Dakle, ideš sve lege artis, to je prihvatljivo u cijelom svijetu. Pa kaže, evo vidi, ovi lijepo sude, imaju istražioce, imaju sudije, imaju branioce, zapisničare, cijela jedna bulumenta je tamo zaposlenih i to se nekada više ili manje prati medijski. Kažem, sve je po zakonu, a u suštini nije ništa po zakonu, je li tako? I mnogo je efikasnije od pušaka i tenkova za ostvarivanje tog krajnjeg cilja. Kako biraju žrtve, gospodin Štrbac, kako biraju žrtve, koliko se služe činjenicama, istinom, koliko fabrikuju? To više nije... Ili su im dovoljne samo krivosudne formulacije? Dovoljno je da nađu ime nekog Srbina, da je bio prisutan gdje se desio neki zločin. Moga je biti daleko i 50 ili 100 km, oni će ga procesuirati. Da je i on učestvovao u tome zločinu, iako nema veze. To je mehanizam. Onda su im zločin kvalifikuju i običnu krađu. Recimo, imaš mnogo slučajeva opisane u ovoj mojoj knjizi gdje je čovjek osuđen za ratni zločin zato što je ubio 3 svinje, kao vlasnik svinja bio Hrvat. Ili jednom se isto sudi da je ubio 3 konja i to dobio 8 godina zatvora. Razumijete? Zatim su mnogi suđeni kao za ratni zločin oni koji su krali domaće životinje, tuke, kokoš, ili koji su, tamo ima njih grupa cijela koji su u nekom zatvoru ošamarili zarobljenog hrvatskog vojnika, udarili ga nogom u guzicu. Nije nikakav ratni zločin, ja sam pravnik, cijeli život sam bio krivičar, sudija, advokat, pa to ne može se kvalifikovati kao ratni zločin, ali to sve prolazi u Hrvatskoj. Koliko Srba sad leži iza rešetaka u Hrvatskoj? A sad ih je trenutno oko 30, uvijek je taj broj oko 30 za ratni zločin. Uvijek je oko 30 nekoga, evo recimo ove godine je 8 uhapšeno Srba. 4 van Hrvatske, 2 kad su ulazili iz Srbije u Hrvatsku na granici, a 2 koji su tamo živjeli i prije rata i u toku rata i poslije rata. Evo, sad su ih uhapsili u 7. mjesecu. Hrvatska se diči s tim svojim modelom pravosuđa ili krivosuđa i gledaju taj recept da prošire. Oni to otvoreno pričaju i pišu i hvale se. Objavljeno je na sva zvona i sa hrvatske i šiptarske strane da su preuzeli Šiptari, Albanci, njihov hrvatski model zaštite, vidi, to je ovako jedna skrivalica, zaštita manjinskih prava. Je li tako? A to je zapravo kako se štite manjinska prava kad su Srbi u pitanju. Recimo, hrvatsko društvo je dosta tolerantno prema svim drugim i drugačijama, ali je nulta tolerancija ili blizu nulte tolerancije prema Srbima i pravoslavcima. Samo tu nema tolerancije, znate. Dakle, kad je počelo ovo,
vidite sad svaka informativna emisija na svim medijima u Hrvatskoj ovih zadnjih pola godine počima uhapšen Srbin ovaj, procesuiran ovaj, sad u Crnoj Gori uhapsiše dvojicu po potjernicama koje je raspisalo kosovsko pravosuđe za njima, jeli? Sve smo mi to prošli, Veritas je 188 slučajeva hapšenja zabilježio po hrvatskim potjernicama u svim zemljama svijeta. Mislim da ih je 82 izručeno do sada u Hrvatsku. Negdje te procesi ekstradicije traju i po 9 godina, kao kapetanu Draganu u Australiji. 9 godina je ekstradicioni postupak trajao. Svo vrijeme je bio u zatvoru. U Americi traju isto tako 3, 4, 5 godina. U tom anglosaksonskom pravnom sistemu dugo traju, na kraju ih uglavnom opet izruči. U Evropi, ono što je Evropska unija, izručenja idu vrlo brzo, toliko od mjesec i pol, maksimalno 2 mjeseca. Ove zemlje Evrope, van Evropske unije, tu može do godinu dana taj ekstradicioni postupak traje. Izručuju i Srbija i Crna Gora? Srbija izručila 8 do sada krajišnika, nisu imali državljanstvo, nisu ni mogli dobiti državljanstvo, tražili su, jer više ne može dobiti državljanstvo ako te nađu na nekom spisku procesuiran. A ako je neko ima državljanin po ustavu ga ne mogu izručiti ovi naši. Isto tako Crna Gora je isto 8 ili 9 izručila do sada. A šta je država Srbija učinila u odbranu ljudi koji su nevini iza rešetaka ili optuženi ili u toku je suđenje? Šta radi Srbija u odbranu? Ništa, evo samo što ih izručuje. Koliko ja znam, u jednom slučaju je pomogla financijski jednom penzioneru, kad je bio uhapšen. I o tome se baš i nije mnogo pričalo. Imali su jednu uplatu preko Veritasa za njegovu odbranu. Za ove druge niko ništa ne daje, porodica se snalazi. Ovi nesretnici koji su negdje vani, pa su sada uhapšeni, sad ima ih bar desetorica koji su izručeni zadnjih godina iz inostranstva. Njihove porodice, ono sve što su ušparale ili što zarade, opet daju advokatima. Samo da kažem da je nedavno čovjek svom advokatu platio ukupno 27.000 evra za odbranu, a dobio je 3,5 godine zatvora, čovjek. Tako da možda bi toliko bio dobio i bez dobrog advokata, izabrao je najboljeg advokata u Hrvatskoj koji postoji. Advokat ga je uspio izvući na minimum, to je 3,5 godine ispod minimuma, međutim to je možda malo za nekoga koji stvarno i pravi ratni zločinac, ali nekoga ko nema veze sa ratnim zločinima, nego je bio samo tamo živio na srpskoj strani, onda je to previše, to je smak svijeta. Američka siva eminencija ove zloupotrebe pravosuđa kao načina da se etnički jedan narod dovede do nule na području ciljanog. Kako rekao ste da se zove taj Amerikanac, autor ovog sistema? Williamson. On se pojavljuje ovde još u raznim, bio je on i u BiH, bio je on i u Haškom tribunalu, bio je on i na Kosovu. Čovjek koji se cijeli život bavi ovim ratnim zločinima i iza njega stoji sila, Amerika i NATO, i on što zamisli to Hrvati realizuju. I Hrvati su po tom principu još od avgusta prošle godine na najvišem nivou njihove delegacije su i u Ukrajini. Ukrajinci redovno već dolaze. Sve se to može naći u medijima, nije to nikakva tajna u Hrvatskoj, već se oni hvale, to je njihova pomoć Ukrajincima, tako ukrajinskoj državi, gdje oni dolaze na obuku kako se neprijatelji procesuju. Znači, oni idu tamo, njihove delegacije, njihovi dolaze u Hrvatsku i uče ih kako se to radi. I ovaj državni sekretar američki, sad je imao, zaboravio sam mu ime, sad je on, ali pročitao sam njegov intervju sada u augustu, podatak je da je do augusta bilo 90.000 već Rusa, neprijatelja, ukrajinski, kako oni kažu, procesuirano za ratne zločine. 90.000, možete zamisliti koliko će ih tek biti. Naravno, kod nas su brojke manje jer je nas manje ovde na ovim bivšoj Jugoslaviji, ali u odnosu, ako je Srba tamo iz Krajine 4.000 procesuirano za ratne zločine, možete zamisliti koliko će tek biti Rusa.
Ili imate neku sliku koliko je naših ljudi po svetu po tim optužnicama iz Hrvatske Mislim da sam rekao hapšeno izručeno? 180 i nešto je uhapšeno. Do sada što smo mi registrovali u Veritasu, a izručeno ih je 82. I čak su oslobodili neke ljude koji su izručeni, ali da se dođe do neke presude, bilo kakve, prođu i godine i godine. Ljude, a kad sve i one koje oslobode, oni budu upropašteni, iscrpljeni, oni i njihove porodice, ne govorim samo o gubitku zdravlja, već i ono financijski. Ljudi rasprodaju sve šta imaju ili ušteđevinu daju da angažuju neke advokate, jer ako ne angažuješ advokata, oni će ti dati nekoga po službenoj dužnosti, a ti po službenoj dužnosti često su gori tužioci nego oni pravi državni tužioci. Koliko traje izručenje iz zemlje Evropske unije na zahtev Hrvatski, na hrvatsku tužbu, njihovu poternicu, i koliko bi u slučaju nekom baksuznom da Srbija uđe u Evropsku uniju identično, koliko bi to trajalo? Da, to rekao sam već da to traje po tim propisima Evropske unije oko mjesec i po do 2 maksimalno, taj cijeli postupak ekstradicije. A svaka država prije ulaska u Evropsku uniju usklađuje svoje propise sa Evropskom unijom. Jedan zakon se zove nalog za hapšenje, ili u Hrvatskoj kažu uhidbeni nalog, koji obavezuje, ako te traži Hrvatska, raspiše potjernicu ili taj nalog za hapšenje, svi te moraju hapsiti. I badava što ćeš ti reći, pa ja nisam učinio. Oni samo utvrđuju da li je identitet, da li je u pitanju čovjek sa imenom, prezimenom, godinom rođenja, ime oca, sa onog dokumenta hrvatskog i izručuju. Pa eno, Hrvatska je članica Evropske unije, kažu, oni su uskladili svoje propise, to je demokratska država, demokratsko, imaju i pravosuđe, a ako nisi kriv, oni će te osloboditi, tako im objašnjavaju. Međutim, u praksi je to drugačije, da vam ne ponavljam. Nijedna zemlja Evropske unije ne pravi nikakvu prepreku tim izručenjima. Ne, to je propis, tako će biti i u Srbiji. Prije nek što uđe Srbija u Evropsku uniju, morat će da uskladi svoje propise i da donese i ovaj zakon o hapšenju. Po našoj procjeni sad preko 1000 ima ljudi sa potjernica hrvatskih koji žive ovdje u Srbiji, pripadnika JNA i Srpske vojske Krajine i nešto dobrovoljaca koji imaju državljanstvo Srbije. Ako uđe Srbija u Evropsku uniju, državljanstvo ih ne spašava od izručenja. Gospodine Štrbac, recite nam još o tom modelu za popisivanje žrtava iz Drugog svjetskog rata. Šta mora da uradi narod i pre svega šta bi država bila dužna da pokrene? Da, to je ono, znate, Srbi se svađaju u zadnje vrijeme, decenijama, ako ne znam koliko već godina, o broju žrtava. Svi su dolazili, svi koji su negdje baratali tim brojkama imaju svoje modele kako su došli do te brojke, neko do 700.000, neko do 1100 samo u Jasenovcu, neko do 90, neko do 83.000. Ja sam negdje neutralan, ne pripadam ni jednima, ni drugima, ni trećima, imam svoj način, jer ja popisujem žrtve iz 90. godine, imam model koji će sve pomiriti nas. Ja kažem, ne treba mi ni milion, ne treba ni 700, ne treba mi ni 83, ni 90, treba mi onoliko koliko ih je. A kako ćemo utvrditi koliko ih je? Pa popisom. Mnogi kažu, pa to je nemoguće, prošlo je mnogo godina, tijela su nestala, spaljena, odnijeli vode. Ne popisujemo mi tijela, mi popisujemo ljude dok su bili živi i nestali su u tom ratnom vrtlogu. Svako iz svoje porodice, i prva generacija, i druga generacija, i treća generacija zna komu je stradao u porodici. Ako to porodica ne prenese sa djeda na unuka ili sa oca na sina, ne znam šta, ja potičem iz tih krajeva i znam da do prošle godine mi je majka bila živa, kad se sastanemo, brat i ona i ja za sat, 2 vremena smo znali iz našeg sela koje nije bilo malo, dole u Ravnim Kotarima, da se prisjetimo svi stradali i u Drugom svjetskom ratu i ne samo na jednoj strani, nego i u četnicima, i u partizanima, i u ustašama, jer je bilo mješovita sredina. Posebno znamo sve iz ove godine, a ja popisujem žrtve iz rata 90-ih i znam kako se to radi. I za kraj, molim vas još, u Veritasu uz vas koliko imate saradnika
kakvu ste pomoć dobili od države i kakva bi institucija morala da obavlja taj posao i praćenja sudbina pred drugim sudovima Ima država Srbija Srba ima, i... Da, država Srbija ima još od 93. godine muzej žrtava genocida. Jeli. Oni su zaduženi za Drugi svjetski rat. Jeli tako? I oni imaju taj spisak od 647.000 i taj se stalno dopunjava. Na njihovom sajtu postoje i pozivi ljudima kogod da svako može provjeriti i mi u Veritasu možemo, ako nas neko nazove, provjeriti da li je taj član vaš koji je stradao u Drugom svjetskom ratu na spisku. Ako nije, popunite upitnik koji vam je dostupan u elektronskoj formi ili se ode u prostorije Muzeja žrtava za genocida i popuni se taj upitnik. Ja znam da tada, 64. godine, nisu popisivani ustaše, četnici i ostali saradnici neprijatelja, kako se to tada zvalo. I to je velika šteta što nisu ni oni. Sad poziv važi i za njih. Znači, kogod ima stradale u tim saradnicima neprijateljskih formacija, mogu da prijave te svoje. Primjera radi, mene je zvao prije par mjeseci čovjek iz Visoke Krajine, tamo od Grahova, da mu provjerim za njegovih 16 članova familije. Ja velim, sigurno su na spisku. Kad ih nisam našao, velim ja, nema nikoga. Pa kaže, nema ih zato što su bili četnici. Znaš, i onda smo krenuli u tu akciju i stvarno tamo u naredbi za popis Saveznog izvršnog vijeća iz 64. godine piše da se ne popisuju saradnici neprijatelja. Znaš, dakle... A za popisivanje žrtava iz 90-ih, uz vas, ko još to radi i koliko vam pomaže država ili bilo ko? Mi radimo, Veritas radi, popisuje žrtve sa područja Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine. Jer jedino mi nemamo državu, niti nešto što bi lično na državu. BiH ima taj entitet, Republiku Srpsku, oni imaju centar za istraživanje ratnih zločina i tamo se ljudi mogu u Banja Luci, tamo se mogu njima obratiti. Kosovo je još zvanično pripada po Ustavu Srbiji. Srbija ima svoje komisije za nestala lica, ima sve druge institucije i treba se njima prijaviti. Jedino moji Srbi iz Hrvatske i Republike Srpske Krajine nemaju nikakav vid državnosti ni samouprave. Država Srbija sa postojećim institucijama zašto ne pokriva naše žrtve, srpske žrtve sa područja Republike Srpske Krajine i ukupno? Zašto se to ne objedinjuje? Resursi da se stave na raspolaganje? O tome bi mogli da pričamo dosta dugo. Mi sarađujemo sa tim institucijama države. Oni nas zovu kad im treba. Recimo tu ova komisija za nestala lica Republike Srbije sarađuje s nama i mi s njima, bolje rečeno. Sve što imamo mi prosljeđujemo njima. Dakle, s te strane postoji taj vid saradnje sa ovim tužilaštvom za ratne zločine, ima jedan tim pri Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mislim da je dobra saradnja zapravo. Bukvalno na nivou nedelje mi dobijemo 4, 5, ponekada i 10 i više zahtjeva da im damo dokumentaciju koje smo prikupili za stradanja Srba na području Hrvatske. I mi to neumorno dajemo. Svu tu dokumentaciju koju smo skupili o stradanju Srba, uključujući njihovu imovinu, u toku rata 90-ih, mi smo došli s tom dokumentacijom pred Haški tribunal, došli smo pred Međunarodni sud pravde, došli smo i pred Federalni sud u Čikagu, sad se to ima mnogo postupaka na osnovu te naše dokumentacije i pred Europskim sudom za ljudska prava i ove optužnice koje su podizane i ovde, recimo prošle godine za zločin na Petrovačkoj cesti, to je opet na osnovu Veritasove dokumentacije i svjedoka, mi imamo njihove kontakte, mi imamo njihova imena. Dakle, kad sam rekao saradnja postoji, rekao bih ovako jednostrana, mi njima sve udovoljavamo što traže od nas, a obrnuto, kad nama treba kakvi podaci, oni su država, državni organi, a mi smo samo nevladina organizacija, tako se i ponašaju. Da li dobijate u drugom smislu podršku materijalnu za rad? Ovako, mi se javimo na konkurse, nemamo nikakva stalna izvore prihoda, raspiše komesarijat, raspiše konkurs
imali su ove godine jedan konkurs. Javi se Veritas i Veritas dobije 220.000, a ostale organizacije razne dobiju 700. Primjera radi, jeli, tih koji su dobili te maksimalne grantove, to su maksimalni grantovi, mi znamo te ljude, oni rade neki posao, ali ne ovakav posao, oni prave ove koncerte, kako se kaže, bacanje kamena s ramena i tako slične stvari. Ovo, mislim da se ne razumije ovo šta je, kakav je ovo posao, znaš. Ovi koji dodjeljuju, oni znaju da na jednom mjestu skupiš 200, 300 i 500.000 ljudi, jeli? I onda da potrošiš tamo nešto za piće, iće i za putovanja, a kad ovo im kažem, oni jednostavno se ne razumije taj posao da imamo cijelu mrežu saradnika po cijelom svijetu, ne samo Srba, jeli, nego svih advokata, advokatskih komora koje sam ja i moji saradnici mukotrpnim radom stekli i da s njima radimo i sarađujemo i da onda može doći do nekih pomaka. Nadamo se da bi onda barem institucije Republike Srpske mogle da pomognu više. Mi smo napravili u Republici Srpskoj Veritas o svom trošku, uz pomoć prijatelja, naravno nemamo mi pare, pa smo napravili spomenike, recimo na Petrovačkoj cesti. Ove godine su bili predsjednici Srbije i Republike Srpske kod tog spomenika, čak nisu ni spomenuli da je to Veritasov spomenik, jel, da smo mi napravili onaj veliki krst od Rospraja, jeli, a predsjednik Vučić je tada rekao, što je mnogim mojim saradnicima i zasmetalo, rekao, evo, mi Srbi smo napravili i ovo, pa su nam ga rušili. Onda sam ja tješio ove moje, kad je on rekao mi Srbi, onda je on mislio na sve Srbe i na Veritas je mislio, znači. Ali što ga nije spomenuo, pa spomenut će drugi put. Gospodine Štrbac, hvala vam, svako dobro u vašem radu, na mnoga ljeta, poživjeli i radili. Ajde, ja vas pozdravljam. Hvala i vama.